Weru TV. Eno ni methe Nteto ya Weru Thaa Ithatu inkugwate ugeni mbeta wa WANJERU mwananiria wetu mathithio utuko mondi ni Maureen Kome mbere kiri Nteto itukubanganiritie. Antu maire gukwira ndini uku imenti South na maire kungaridwa sibitare ya Consolata Nkubu. Seneta Mithikari nturi kwanira munini wawe kiri gusho gavana Meru igoro kiogoro. Murungamo wakiritu murungi kiri azimio kurega kwereweka ari uri aringi kura madhure raisura makwenda. IBC kuba Maria makuruira urais mwanka tariki 28 mweri uyu manire anini mao. Anto maire ni makuete na mange maire kungaridwa sibitari ya Consolata Nkubu nyuma mutino kumira irandi niria mabiga nteresia ukuwa imenti South. One nyuma ya kuwerwa na kukunikanirwa bururu irandi niriri Nteto iria komanda buborisi imenti South William Maronga ekirite kirore mwandiki wetu wa Nteto mutugikare na kinyiribona na gutoba Nteto ino chia keba. Ajani irandi nele uko andini ankwene gishigo mbunge ya South imenti ala mutino jumirire ala kurubana bakugitaga iga bakukane naryo bagwankurukia fiti 40 na kulingana riboti ya William Maronga ora ni police commander imenti South sub county na ugite bana baba dadone antoba wendi wega baikwa sibitali ya Consolata Nkubu ala baire baba tere oturo na bangi baire bedira bakema masibitali kwa mukiro tungata. Watu walikuwa waine walikuwa wanakata mawe ya kuchenga. Bahati mbaya wanapoendelea na kazi ya kukata mawe ikawa hiyo mawe imekatika na wakateresa wakaanguka nayo chini mita karibu 40 meters wakaumia, wakapelekwa na Good Samaritan Consolata Mission Hospital wakiwa waine. Kufika pale wawili wakawa pronounced dead, alafu wawili wakawa admitted. Kwa hivyo wako Nkobo police Nkobo Consolata Hospital wanaendelea na matibabu. Ole mokalio eje na nde mwaturiwa maiga mudo juju. Na ndekera ukaleo batwi madu tango miro na nde kuiga ringa kwa na kwe mija tueguru na kwe mturinga iga na iga ruru kare kebarine de kuringwa baba kwinenja kwina kuigo kare nyuma na ibakine uri kuruma kwingita tengitani abo na nigo karero beta bedra iga nyuma bedra iga mbere bande guru na no baringa ngero kiriba mweba barabaita na idiangu geje gukura na kwa jamaiga erandi nereu nikieba kiriba kumane na mutino juju na kwithikira twatigo nya kwithikira ndu wenzetu ubaringangi tuginya kieba ni alaba ugite gutire ukujirwe karika tariri randi nere bakiuga ni mutino taingi nawe Maronga akiuga kombekana ne mburere kura akibodia bakinja maiga bedre bakimenyera boega akayuja yunde tutona accident huko
indi naru imbati mbaya igiriryo na tutumba kuga turo muntu uriku kana uriku tukiuga na gitete ate kuora gitabura imbati mbaya nontu nya ugeta ngugine cionthe buona mantu amaingi na igwitira guntu kukwingi ukona mantu. Wakati kunanyesha, wakichimba mawe wawe makini kabisa, kwa vile mchanga ni soft. Hata hiyo mawe imenyeshewa, saa zingine mahali anakanyaga na pikiri ni kama wakati ya samani mawe ni ngumu, sasa anachanganyikiwa, unakuta ndio wanapata accident kama hiyo. Kuma ukuandi ni ankwene gishigo mbunge ya South Imenti nkiripotera Nteto cia Weru rakwa rietwa ni Mutugi Kare. Seneta wa kaunti ya Meru Mithikari Nturi na uri ukurira giti kia gavana Thaa ino na tigiti ya UDA utuku wa igoro na ranire munini wawe kire rugendo rwa gucua o gavana riu wakilinda kiome no kethirwa munini wa Mithikari Nturi kithurano ni kia mwaka uyu gitini kia o gavana ketho magacinda Nturi ugite linda na kwerwa montu mamengi meji mathomo ugimo wa mwiri na montu mangi mamengi na kogu na kubua kumutetheria kwithirwa magikuria Meru. Muthiru Murioki na Nteto Nkuruki. Thinyajwe goro niria antu babengi bareterete Seneta Mithikari Nturi ethirwa gita werune ura kuthure munini wawe kithurano twitite arakethwa gicokiti kio gavana na janandi mbere ta mwita ethirwa kimukatha nite mwanya bire nabio. Ni is an experienced advocate of the High Court of Kenya spanning for 10 years. Ni member wa board na service community ya Meru in various capacities. Ni member wa board ya Kagangaos miaka 4, member wa board ya Meru National Polytechnic for 3 years, member wa board ya Meru Teaching and Referral Hospital. Leo tukiaria mantu ya hospitali na hambi, I think I experience through passage ya mantu yau. Ni member, council member wa Law Society of Kenya for 10 years. Na ni chair lady wa LSK branch ya region ya Mount Kenya. Now has also served as the acting president of the Law Society of Kenya. Nakagita gikinya Mithikari Nturi agwarenda kuthura mbeũ mbithi nakagita gaka ethwa gitegera mantu jigi mumbire arara thure wakiri nda kiome ya munini wawe. I want to take the opportunity to invite or to introduce the lady that, and I also want to congratulate her. No ndo wa process u ule babu ali vigorous nawe aritwa Linda Kiome Ikonga. Ikuga na giteo gikinene muno ibwega sana nontu bwa gutwa ngugije na kuonania uwe wina wirugo munene na ekoro na yuthi na inkumenya bagatu kwa tanjara ikenda tumbe igweta na mbere na bwega kumbe yugotwa support ira tukwenda ikenda tumba kuona kura hizi na nani no ntubo bubu atongire mwanya bare mbimbithi ibashimite mthenya na arua na kuthoba kimishokiria nkatho no ntubo etwariri akwa mbimbithi baketho bena kanya kuthikirika. Kenya kwanza, UDA Meru kwanza. Etukwendi kwira Mithikari Nturi bwega gotujukiria mwana omwe wetu Jaweri Ndakiome deputy governor we na thatu tu antu ba Imenti atukwendi guhakikishia Mithika tutimuringa nthi anchokia nkatho muno kinya ki leader no ntu bagwitikiria position yeu kwithirwa atwakirishite ari betu kana ekuru betu kana kinya mami betu bonthe bene ya Meru ikuonania kinya wengwa etayari kujukia responsibility eu na gatwikiria Meru kuraja. Tuba inge bate kumena gite kira governor mtaraji wa yo Senator Nturi araugire aka antu batigania ikinene muno gite ya county secretary one of the most powerful seats ke county. Thirikari itherwa ina ichunche bithatu governor, deputy na secretary o county na Mithika uri arathithirie gikaro kiegoro ituraere gaitindera ibarajukire gite kia governor weja tiganiaja bajukia secretary na natu na aja ujo baruguru Imenti atwa gite kia deputy governor.
amna bubu kungenda ku MC bakorotwa bithabe kumchokiria nkatho muno nundu bakuthura mwekuru munini wawe bakiwa gitakaka sauti mwekuru kethwa giukira nguruki batwe njenda twenge koro na twe na bangi ba youth ana beto ndaromba na ntitu itwe bainge kinya ndene Meru County tochiumerie buru no ntore nwaronere itokobua omugwati ngwe na batwe tokendelea ndaromba bochiumerie buru na togwathele ntore mbaru na tumuringire kura iji cyangavana nkone mutongeria umba gutunganania Meru na Meru kendelea bwega mbere igeta mbere bwega muno na Linda akari narungamirite guntu gukwinge ena experience na tutena ogwa bwena Linda pokaritera Meru ngugi kiripotera Weru TV bitomuthuri muriuki methoni mantu wengi Linda Kiome te muntu mugeni engi masemaniti na wengi toni cia koti no ntuni wakiri Linda niwe withiritwe kana ni waniriritwe ta munini wa governor wa Senator Mithikari Nturi kithurano ni kia mweri wa kanana kithwa magacinda ni nyuma ya kwithirwa kianirwa igoro kiogoro atumenye Linda Kiome nkuruki Linda Kiome no kirienge Linda gaki Kiome gitonga temugeni na kiri mare masemaniti na wengi toni cia koti mamuici ta wakiri uri nkumama. Those are some of the urgent matters that we need to deal with at this moment. Kiri mangi bamunogu mwari uyu wa mea wa karasha wa municipal ya Mutindwa niwe Kiome rimbere ni mugeni methoni mao. Indi waniririrwa igoro wa Senator Mithikari Nturi kumuyukia ari munini wawe kiri gucua ugavana Meru no tumite amenyekana nkuruki kankwendo obwira imuntu wina kyao kyantu kwatwika na tura kuritangwi so mantu ne jau yonde I want to take the opportunity to invite or to introduce the lady that and I also want to congratulate her no ndo wa process u waiba bwirari vigorous nawe aritwa Linda Kiome gitonga Linda ni musiarirwa wa Northimenti na nyuma ya kurikia kithomo kiawe gia sekondari na thomere watho University ya Moi Eldoret na nyumani athi Kenya School of Law na gutwika wakiri wa koti nene. Linda ni mugureni mu biashara gitonga miriti na mena ciana ciiri na nethiritwa kibesa na mataro ma kiwatho akwa Weru TV igururia mauntu mwanya mwanya na niyo Morin kuringana na katiba gute muntu rigiritwe kuthithia worship wewe kurukira ke dini ira kuigwa ni munganirite na kuma ke dini teka ku application wetagwo thithia kana wikia mbuga maratasi kotini kana kwa DC kana kwa chief o egitariro kaigwa no kwenda kuma ke dini ya Gikristo nwitikiritwe kuma Linda unanagwatirite mbundi mwanya kaunti ya Meru iribu masukuru na masibitari na nkuruki ni mukaririgite wa kiama kia mawakiri ruwangi rwa Mount Kenya council member wa Law Society of Kenya for 10 years laws na nichia Lindi wa LSK branch ya region ya Mount Kenya na has also served as the acting president of the Law Society of Kenya. Mwambirioni wa mwaka uyu Linda na thurirwe ni mawakiri mamangi kugwatira gite kia rais wa kiama kia mawakiri nyuma ya rais wa ende enu Nelson Havi kumagarukuwa ni itua ria koti kumani na nkusenishia ende ndasa kiamani kiu. This team is here pursuant to the judgment of court. The judgment of court was in such that it consolidated the cases that I have here mentioned, and one single judgment dissolved all the issues that we had in the council. All the wrangles that were there, the court made its decision. The previous council was given a 21 days notice by the court to constitute the council for purposes of administering this society. Kethiro Mithikari Nturi agacinda giti kia ugavana kithurano ni kia mwaka uyu. Linda gaki Kiome gitonga
akathungira mbukuni cia history ya Meru ta muntu muka wa mbere gutuika munini wa gavana kaunti ya Meru. Renjumba ya kwanero akarinda kiometa munini wa gavana wa Mithikari Nturi umundi ni maruthite mucemani ubwa wa mbere bururu bamatirimanite na atongoria ma ikundi cia antu akama kuma Igembe na nkinyagia tigania moro ntu mucemani uyu nikenda maraniria magwatanira na mukuringana ri Nturi gitumikia wigi kinene kuthura muntu mukata munini wawe nikenda antu akama kinyereka na mathina mao megweka nikenda momba kugweta kire muntu muka Nturi amatingi gweta kire muntu murume Dennis Mugendi atariri. Nyuma ya kumoro tata munini wawe wagiti kia ungavana kaunti ya Meru imwe kwa imwe Mithikari Nturi na muturitie ginkatha ingi ene muci atongeria ba ekuru icio bia Igembe na bia tigania kenda kumuringaira ila regi siasa kujukia wathani bwa kaunti kithurano nikijite gikaro giki gya nkatha iji kirithikite mukawe ni jumwe mucinorare Igembe North Nturi aribathira gitumi kia mbere kujukia Linda ari munini wawe nikenda gutigira maubatu jao ta ekuru ni ja gutungatirwa gukimenyekanaga ntuko cia nandi ekuru ni bo batwikite itugi bianja inyingi na bo Linda akabatungatira gutena mbatho cieku kana cieku ni untu kinyanithiritwe ari mustari jwa mbere gutetera kioto kiao mugongone yanda ari muyumbe wa Igembe South miaka 10 barabe ya witia mbesa cia kuria fees kana thineri nja arume otiwe yakini akina mama baba watirite ndi na bukae kidati babu nditi direo kuno ntu bakwelewa mauntu ya na kumenya bra kwithero kari ngwendo bwira wuni ngai atedia ndanga banomiro nafasi ya mwekuru kusupport mwekuru kenda mba kutake kingi kera kina inya kabisa ndeni ya fana nyo ye kwa number 1 tone nino ndo bakutikira na kurura matona inya ingo ata report na antu nkamenyora bakwenda. So nikio nante nunca era mbaya uni nunca era sasa wa no kuwa na ntakura muno wa kulusi sense of smell ya baba ange bakununkira nonto bokuru smell ekaura tukarende twe ekorozo ora gavana uga tombe kwaria mantu jeto na tombe kumenya ura tombe gutethaniria masibitari zetu zatina ndawa oni nde murungamiri osibitari ere ya general lakini gutina ndawa na inkuerewa thina cha ndawa na ari kuma na thina cha sibitari chetu na ari kuma na kwa winkwenda kuga kweli na ma twagwatana njara ikenda gavana wetu ona gitikiki mantu jatwana gwajwa gweta sibitare gutethera gutekaro ethera kwena thina cha ndawa sibitare chetu makena na rekiri kuga iria ara twana ira agetere atea na nde gavana wetu agaturetereria na ICD ketetera aritani bakandikwa na nande kambejete na giteo muno kuboromba bamami bakwa na rocia pombe igotwa support kenda gavana wetu ombe kuona gite na ikenda tombe igweta na mbere twitango gibwega Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe North, County ya Meru. Atuno kebanini utikathino kuningucoka na Nteto nkuruki. Mpumi
ikumi cia mizani Afrika icionanĩtie nchamba cheto cha Meru itharĩte kumane na ũritingo gĩboboega. Seneta Mithika Linturi atuĩka namba 7 kĩrĩ maseneta Kenya kumane na Weru mwawe bakũrũĩra ũkinyanĩria bwa thirikari cia matura na kũrũĩra kĩoto kĩa mũingĩ atena ũgua. Mũbunge wa South Imenti Kathuri Mũrũngi Kamashinani atuĩka mũbunge namba 1 ndani ya kaunti ya Meru na namba 7 Kenya yonthe kumania na ũgai boboega bwa kĩgĩna kĩa ambassadĩ gũkĩrĩa gĩthomo South Imenti na waki bwa barabara. Ibwega nontoba gwĩtĩkia timu ya Meru kwanza. Hey! Sweetie, tumefile base. Base tena. Hey. Madhe, ugali 2 sukuma. Ugali? Ugali tena? Ukuli? Mimi sikuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asante. Nani unga gani umepika ugali? Unga ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. Ai makothe tuditango gekira ikaire ngombe netinda kombeta sere na gutikie kuma na ndakora to mechenjiririo na gote gwitikiria tena ni irio kana ni ing'ombe yaku kabira mbaya kitu gani makothe kwiraga ngombe ni irio tientie kana rugire kithereirie ati ndugire ngombe kithere gwe makothe ukombariria kanga ukogwe eja makothe wone witikire maka ikigaruki rene kamara ya nato na arwa liters. Ndirakwirire atiri Daily Meal ya Joy Max ni mambo yote. Biu vingi ishado. Kaikori mantu chaka chete kagwa charara. Kuja uone. Tumira irio bia ndeithia kuma kwa Joy Millers Limited. Ni ataramba kuthondekagira irio bia ndeithia mwanya jalea smash, Daily Meal, kienyeji mash, so anyway na chiangurwe na bingi. Toringire thimo gukurukira 0723 730 539 kana 0733 851 201. Joy Millers Limited, for increased production. Star Times Rembo TV, home to the latest Kenyan Swahili dramas. Weru unafikiri unaweza shindana na Shani? A prominent family is exposed to jealousy, schemers and dark secrets on Nia. As Dr. Funiken Momakayai hosts unscripted true-life relationship experiences on reality TV show Kupatana. Nia, Monday to Friday at 8 p.m. and Kupatana every Tuesday and Wednesday at 8:30 p.m. Save up to 70% when you renew your StarTimes subscription and add on Super Kids package for just $150 to enjoy up to 10 extra kids channels. Terms and conditions apply. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow! Mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini zake ajabu. The mom ni nyami and soft. Now you know, kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Kambuni ya Reino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gicunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, uraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachu kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpoya ja Kenya. Tori na mabati mithemba mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile,
Box Jamii Tile, Jamenia Tile, na Nteto na Espana Tile, idia ithongi kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri Nandi Meru. Toriongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru mawa, Nteto na mutaratara jua korea mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no weke kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook, Rhino Mabati. Kugwata Nteto nkoroki toringire gukurokera namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kanotoriongere mitandaoni ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Hatuthina mbere na Nteto cietu. Gavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi arikarataka acencetie murungamo wawe wa ngwataniro Azimio la Umoja ianire niyo kugwata mbarutha ino ari na rwimbo rumwe kiri muringi kura akimuragia na thure muntu uria kwenda kirigiti kia urais ni untugwikira nkanja kethirwa no kugwata mbaru Raila Odinga gutuka rais wa gatano Boniface Mongera nacio ikibinya. Irogono rwa gavana wa kaunti ya Meru Bwana Kiraitu Murungi rokonia siasa iria ithirĩtwo nĩ kumithirano bine biria twĩtĩte bikwambiria kuthengera. Kĩrĩ rogono rũrũ itukanĩte maita jairi hau kanyuma na inya thaa iji tukiambiria na ukanyuma gwĩ tarĩki 2 mweri wa kenda mwaka muthiru gavana Kiraitu Murungi na athithirie mũcemanio mũnene mũno mũkono safari park aja Nairobi haria atumĩrĩirie kwithira rungama na Raila Odinga. Those demons that we planted, the crocodiles which we put in the rivers, we are going to remove them so that you can take people to Canaan. Ntuko igwete itanasio na Nteto ethirete murutira jo muingi rutero Meru gavana Kiraitu Murungi na mekinyire Brooks gwana wekanya ga kuthithio jo. Kiraitu Murungi na wekanya anunkire. Gavana na nunkira tena mushetho kinyani ni arobaire kununkira ali msalio Mudavadi Kalonzo Musyokanwe au patatu kununkira. Ntuko biumia na meri gweteta mutongero kia makiode Raila Odinga na ithire ndunga rutero Meru areo kairi gavana Kiraitu Murungi na yarirano na murukijo muingi are bonekanire ngari nemwe peso akura. Ntuko inkaye kodira nacio munyo mutongerio ndegoro William Ruto na njore bathire ndunga rutero Meru are bonekane bacio joretio bubu kana bethomba gavana Kiraitu Murungi are bamwire atie kwa iria ndegoro ntutairi na nunkirete Odinga na ona noe wena muruke omuntu mwako yo twera ka utonunkira nende tomeina itwetete itonunkirete tomenatore Na hata rafiki yangu Kiraitu mwambie tafadhali sisi tuko na akili. Hawaje kutuletea mambo ya upuzi. Na ronene kirwariro moko muna gavana Kiraitu Murungi na shumiria maroja maingi muno gawe kinyacha cha bicho atithiregerekere kinyanini komununkira Ruto. Na ndio kinyethera mboli ninukanagira kurichitu mbeka kununkira. Kurichogeria ni karema. Na iko tigana nacho. Kou na Ithatu gerie. Lakini utairo bomba riuga nandi gutegetumia kununkira wanunkire tene. Nandi kwena gitumi gutinda kuri na jabo. Na kumira jaka iko karika onjoje na kuruleke makyo kya mbas arathithire ntobo bwa Pedro bemwekanya wena kya makiki kya Pedro bakiamwa ina bakanogokera kinya politike nukagera rimwe ikare kinunkagera koko kinya tuno tutembere kununkera mwankarira tukona ire na muruki nkuruki are muga mwerekera joint kwenjuma kwethira na kukia makeyudi rotero Meru kumenya gavana Kiraitu Murungi akethira akerekera rotero Odinga aja niyo seneta mithikari nturi na kathurio Murungi bashumire rotero maili 3 na Pedro betumiria bagashotongeria tene kaunti Meru. We have done our analysis. Gavana Kiraitu Murungi nwe atatereka nyari nyume matha 20 na jana kuri ugoro ashumiria wawe na basi yo bakethro bepakira kiringwataniro ya Azimio. We have decided to join Azimio movement so that we can be in government with you. Na kumira ja kampeni shamberirie
ndeitha naku kumania kuingia kwa thingati bake makeyudi ndene kaunti Meru gavana Kirito Murungi na acithiria agarurite murungamo jwawe ni nyankuruki kuthia migambo ewe ego kampeni ya Raila Odinga na thaa iji turi nandi tiremwe kana jairi gavana Kirito Murungi onekene eshibania na Odinga. Pigieni yule mnataka, mimi ndio napigia huyo, nimemwambia mnaku gukurukira njira thimo tukenda kumethirwa gavana Kirito Murungi murutira juthurito jumwingira muno rutero Meru na kumuthonokia Odinga maigone jo iringa kampeni ciawe na twithurite ujo kire kinne kire gavana tongi ba chure ni ati uri mustari jwa mbere kwithirwa we muntu wa Azimio rutero Meru wote gwitikania Raila nontu ochenje nontu baba ngibo campaign na barutero Mount Kenya for instance kina Kimemia ba gavana Nyoro lakini ground hostel lakini wo batiruga ugite muntu naringire kurura kenda Ruto kana Raila nikyo uchumirite ukakamavu nouga antu bali bete direction ya bakwenda I ground hostel ande yoi maoni yenu oni ningo chwa kura nani kulingura kura ni gavana kwa unda kulingura kura na afuazi bambas Nkwenda kulingura kura na nto wa ODM. Nkwenda kulingura kura nyaba baba Ruto wa UDA. Nto tade bene. Uturo kyama yaku. Kwa okyama kero kedroli. Nkwenda kureku. Ndigirode gavana. Na hiyo ni strategy kwa ushwa kura ndani Meru. Correct. Eno tunandenda kwa imwe yitoke. Nyando bakwaniro. Kwa unande ondori ya Meru badingira batukule mabira bali na kwatiri kiria thingati bangwataniro Azimio ndene kaunti Meru muno Minister Peter Munya moshumo mokamori bonekene baikitharo bobwega Nteto je gavana Kirito Murungi kwithurite endereria rito Odinga kiri campaign ciawe uketha na uri Azimio no tina musimamo ndeka kabelantu bachagua buraba kwenda nontu no buri thana musimamo ukiwa twitite kiameno fulani na kelinda baba utakiwa buchale urabu kwenda I think yote yo mwelekeo we linda no buri kura mafamu waone kura kana wachi kwa unande oni kwenda kura si Azimio ni kwenda kura janto wonde wa Meru ende kadi de kwembuge tano ni Raila Amolo Odinga akona munene onge wa Azimio tika Raila ale no we kala ingo support ni munene bari kuwange tu support ne onto kinya botomite ministeri mya jande grone Kenya bona Peter Munya orogite ukanyumene akethire gwatambaru gavana wa Azimio ndene kaunti Meru kuonekana erigariga na kuwa kethire shokera na gwita mwerekera jwawe kinya mantu angavana tukareria kana tuteareria tuone no tuombikia kuritana wengwe twatethana kekengwe cia county and munyambuga na direction wega na wira support candidate wa Azimio kwa hivyo akiwa support yungi alintaigwa ni direction ingeri kubukwa ndedi ni direction na kuwa na najita kwaja na khairi na tuje support gavana wa Azimio direction igwira wananchi na bageta direction ya gwira waziri Munya igwira wananchi betu batigani ba Meru County twerekerete Azimio na twete to support president na baba kenda tukuma to form thirikari kintu kama ne form thirikari te bibinge na ingotikia Munya na werekerete atukia the right direction waziri Munya atena issue no twitwaragia no na atena issue na governor Kiraitu na ingotikia na raugire very soon akaejana direction na inkomenya direction ire akaejana direction ya Azimio na no gavana Kiraitu ya Azimio most probably agatura twete Azimio bona obotengani kanyoni muntu kuma obisi nene cha kiama kia Jubilee ja Nairobi na twithurite kwina njamu ire kunenkera gavana Kirito Murungi thinje njega no onto bokura kurungamana na Odinga tiri ndene kaunti Meru mwenthi njenyo ira twithurite kumwikira ruri barito bakiama kia Jubilee bara baketho bechina kiama kia Mbas ara gutithira kwina kwereno kana consensus kinyani ni nyankoroki bonge ibabangite kwithira bemutiganiria aibirire wenka kithana wana support yetu na buri ku come out clearly akaya twita turi leaders
ba Jubilee bapatinge chiri Azimio chonde twagarande tukarunga babatu na baba nenya gwekira ito tamutongeria wetu umira wambira go support baba thaiji support baba o ni tugachinda twinde kena tuchinja ndeguru yetu. Gavana nete ari na waziri Munya bakarende betekanirie na Munya atwira right tugeta right, atwira left tugeta left. Ari inko bacho muno imbariti abamwe na itutekaniri tie bakan support ene ntamba ukinyira bonde nyabo banje ntakinyira no kuchwanjira shokitate echaba kinyira oinko baromba tafadhali kile anta ukinyira bingira dimu katwalia na tobako inkwada mono ban support eno tutugira na tutena dena na Munya. Nke reporter Ntoshero TV kumaja kingina kitoboke Nairobi beta Boniface Mongera. Nteto nishinge tuithengerete kithurano kinene kia mweri wa kanana siese na ciigwete mwanki kundende inonkia maithurano na mibakata yo IBC ni anirite gikinya tariki 28 mweri uyu no mwanka aroiri monde maiti cia urais manire anini mao. Fire! Fire! Ndene ya ntuku 10 ciejete aroiri bagete kia urais no mwanka bethire bari gutumiria anini bao bara bageta na bonde bene tariki 9 mweri jwenana mwaka jojo. Na mnajua serikali ya Kenya kwanza iko hapa. Bobo ni nyuma ya IBC gutua tariki 28 cia mweri juju iri muthia jwa rwedi baba gweka Weru ni anini bao ntuku 100 mbere ya kithurano kiu. Bobo kona rio u negiuta tena ntumiria au kabere aria murwedi urais abatere gutumiria munini wawe kagitaga kunenkanira maratasi jawe kire IBC iria muthia jwayo ni tariki 6 mweri jwa 6. Huyu mungwana si anatosha tufanye kazi katika kiwango ya kitaifa. Kuringana na mutaratara juju muthia jwa ithurano bia mchujo ni njuma ya kiumia giki iri tariki 22 na bobara bakwenda giti kia urais babatere kunenkanira maratasi jao kiri IEBC tariki 28 mweri juju jwa ina na ntuku iji no mwanka mtwetanie na munini wawe ura bakarwira nawe giti giki. We are now ready. Kiri kithurano giki kia mwaka juju uria wonthe okwenda kurwira giti kinya kiri kugege siasa ati batere kwithira ari kia mene gukinyira Jumatatu ya tariki 2 mweri jwa 5 iria ni akuye mieri 3 mbere ya kithurano giki. Kuringana na mutaratara juju arwedi kiumbe babatere kunenkanira madieto jao na ndwano ira bagatumira kithurano ne giki gukinya tariki 2 mweri jwa 5 na ntuko yu noyo muthia jwa arwedi kiumbe baba gucheberia bia mene iri mieri 3 mbere ya kithurano. Ntuku 14 nyuma ya ntuku ewu iria ni tariki 13 cia mweri jwa 5 IEBC arikia kwamukira madieto jeje ja arwedi kiumbe na ndwano ciao au nande niwe kabatumiria gukurukira The Kenya Gazette kuringana na watho. Kuringana na IEBC baraba kwenda giti kia urais no mwanka gwikinyira tariki 23 cia mweri jwa 5 banenkanire madieto ja ringi kura ngirijere kuma kireo county kuma kire county ite kunyira county 24 na madieto jaja jabatere kuthingatana na namba ciao cia ibande kana passport na irore biao. Gate ka ntuku ya kiumia ya tariki 29 mweri jwa 5 na tariki 6 cia mweri jwa 6 IEBC ikamukira na guchunkuna maratasi ja arwedi bagite kia urais barabari na kiama na arwedi kiumbe. Maratasi jaje jakanenkanirwa kiri mukariri gite wa kiama kia IEBC gate ka thaa 2 cia rukiri na thaa 7 cia muthenya na kairi gate ka thaa 8 cia muthenya na thaa 10 cia ogoro Antoni aria IEBC igatara kujajukiria. Nchi tunayoipenda. Magamba jaya chomba kumania no chunkoni bwagite giki jakathikirwa na kugitwa ndene ya ntuku 10 kuma ntuku ire gambari kamukirwa ni IEBC na guti gambari getikirwa nyuma ya Aramisi ya tariki 9 mweri jwa 6. Kiama giki kia IEBC kuringana na mawatho ja ithurano ni gituite tariki 29 cia mweri jwa 5 iri ntuku ya mwambiririo jwa kampeni cia kithurano kiu kiri mweri jwa 8. Kampeni iji batere kurika tariki 6 mweri jwa 8 mathaa 80 janana mbere ya ntuku ya kithurano na kagitene gaka kampeni batere kuringa wagati ka thaa 1 cia rukiri na thaa 12 cia ogoro. Biama na arwedi ite kithurano ne giki bagatara bara bakarungamira kura ciao gwikinyira tariki 25 cia mweri jwa 7.
Kithurano kia mwaka juju kira nikio kia Ithatu rungu rwa katiba ya 2010 kura ikaringwa ntariki 9 cia mweri jwenana iria nayo ni njumaine ya ijiri ya mweri jou kuringana na katiba. Masindumba Ntetone cia Weru. Atongoria ntwaka kuma kaunti ya Meru na maria mari kiamani kia UDA ni mumirite gukenera itua ria mithikari nturi gutara muntu mukata munini wawe kire gucuo gavana baria maugite guko ni gutetheria antu mamethi na nkinyagia antwaka kugia binya kuthungira siasani makiongere makanirite mithika kire ngutu ire gutambati ni begitumi ithurano inini cia UDA ratesanirwe Meru mariuga mithikari nturi to watumire untu yuwekarika na maugaruyu ithurano igicokirwo gukethirwa na Uma na Weru mawira kiria na gutariria. Kuru atongeria mbungene ya kaunti ya Meru na bara mono ni MCS bakorotwa na bara ni agwate mbaru kiama kia UDA batongeretwe ni Grace Gakinyamo njeni kanano wamwe na Frida Mwendwa ni basumirite na gutetera seneta wa Meru jwa mithikari nturi nyuma ya nguto kumira ati no otomete kura cia muchujo gucokerwa wandine mwanya ntuko ya rojo na aria atongere baba bawite gute no seneta nturi kumane na Nteto eu ende muchujo jo yucokere nyuma ya mpangara tano kathomba kumira na kinyama rieto ja heshimiwa bara bakinyukire bangi marieto jao kuoneka ndemene. Baba inge ibarenezete uvumi ati muchundo yechokerwa nonto atile ntore arongeka kenda athani antu bae certificate kambu abu ni urongo botena inya mwamberio ka muthia nonto bakwethira kinya bokia amanto ya nullification ki elections you ya woni nde mwendwa woni ntaromba antu bakeo ya antu bocho kura cia MCA lakini indare mbalotine na indari ngero inyakura inkua lentore na eba borotera ke manto jau nonto ati involved ke manto nullification tiambi tia nominations tugatera opinion polls nanto bagita bauga gute mchujo ketho ikibere cia wanda anto beto michujo ne yire tutekomenya tutarinya agent lakini gweto wa complaint ugano muka githurano gicokerwe na lentore na ritwa oburu na ya mchujo gute na oburu akusika ni ofisi iyo niyo yangaratanirie manto nonto wetari mokethira anto batikuoneka kwe list ukethira muntu jani list ne kuringirwa kura na nte kuromba kura inya kiu ne tumi kingani gya kurungika kura nkorokia jumbe baba ni barombete seneta mithokari nturi kwewa giteo jana siasa bangi bakimeneria na siasa baraba kumuthumbia uge baba bangi bagwita nabo beta tugena eje goro no kuona tutasema ile ora kuthukia muntu ukethira kwi mbicha mara niringirwa kari ka keja sijui nini Amero itotige siasa cia upusi mbicha chi enete mitandaone na in fact hii kwene anto yabo babati kuyokirwa atua nonto itathacha kurumana ithacha cha gwitira Meru nguge na thacha maendeleo kwa una lentore naye weshimare nene sana oyabora kinya baubange baekuba kwenda kweweteo nkorokine barikithete ate muchujo jwa ntuko ya royo yukethirwa jojo maburu na register gatumiro ni ya ABC kou otiomba kura list ya 2017 guchumiria list gatumirika ni ya ABC yotukumakania ugore kiamene kiriko kwau ukaringira muntu uri kwenda kura jonto beto ura wanda urigwa kuringira megate kura nkobura bumira karuki gataitere Poeta boshiumirie mwana wetu muirigi na tutaira ngugi bwega muno na tweke mpatho nyuma na umerega na antu ibatiga makasiriko itwendane turinge kura kampeni cia there siasa cia there na ingwetikia Murungu embere twakinyara tukwenda na ara Meru ya tutwenda Murungu atukinyithiri nki reporter Weru TV kuma kiberisa gisone kebure mbeta mawera kerigia Nyuma ya Jasper Muthomi ubishikiene muno ta MC Jesse gukinyukira mwiti kathara kiri guchubwa gitikia obunge Sudimenti na tigiti ya UDA kiri thurano cia kiumia kithiru riu nacokete kairi na kuga kethirwa ari ndebe ni mweri wa kanana ari muntu kiumbe ariuga we kabenereriwe kinyukira kathara ende no akugwata mbaru munini wa Rais William Ruto ta Rais Mutugikare nacio ngukarande na ntubeto twaria muno tukwaria na inyabo bakumbira na unku baigua na bambira ngugira batutumire noyo tugeta turite na riu kuma na ruan kwenda gubukonfirmira that turirungama turi an independent candidate na tuthiete mwankande ben tariki 9
Meri Anjespa Muthomi nyikenete MC Njesi akiuga wakethwa rinde bene kuragitikio bunge Southimenti tamurwiri kiumbe bone nyuma ya ntuku inkaimbicha kuonekana mitandaoni ati Njesi bakorania na gukinyukira mwitikatharu dawa kurwira gitiki na tigiti ya UDA. Njesi akiuga no kachetherwe karata na nikio gitumi achokete kairi naja maturene kwaranira na Karibego jina kubatherera akethwa rinde bene tariki 9 mweri Jwenana. Ndaberete mantu mara mejete na uria gugukarika na uria gukwendeka na kiamania uturari uria antu bakwenda guturuthira na yatuika mwanka thaa iji bauga pana tutaenda mpaka mwisho. Tutiomba gutagitigiki tukiona na metho twina challenges nyingi ira tugukurukira turi antu baba ithi imone kwitha turirwa tutina mbesa ingi tukerwa tutina musimamo ingi tukona turi antu baba ithi muno jaka tutina inya ya kuromba kura lakini turi aja na nitukwendelea na tutetikiria kurungamua ni mtu na uriku nuntu bwa kuthi na kujukia giti giki gia Southimenti na kuthi na kiroto giki gia gukomboa Southimenti kumakire antu bairi bathatu baria bonano bwake baumba gutuika atongeria Southimenti. Akaribego jiba kiuga nandi ni kagita kao kagita na nkwene kubachokire guko kubagwatira kana kao mbaru gutonya bunge ile Easter nekariokete karakaroragi gaguthiuka na bia bogeta tukabwa seneta tuteregete nkwene kabogete gigita leblegete atia lekinya tubonengera MP leu egita rieto kanya negeto tukoria gikundi egojitu au mwabatu mutacokeria gwa Muthia Burunje sinaugite kinya ketherana rumire kiamene kia UDA akikibara bako gikika naja maturene nimbo bathuku na kou ati na ndwana munini wa Rais William Ruto na kamugwata mbaru kirisiasa jikurwa giti kia mutongeri wa mugongo. Turi acore sana mbuga kuri bo batenda gutwona tukaria uturi acore wega na nikyo gitumi nkwenda kuthingatira uria society yakwe kumbira aturi bako ba Southimenti na inyamono mono antu betu begoji na tuthi mwanka mwisho na tukendelea na relationship ile turari nayo as an individual as an independent candidate ira turari nayo na musoro wakwa William Samoei Ruto. Kumego jigicigo mbunge ya Southimenti nkiripotera Nteto cia Weru rekwa dito ni Mutugi Kare. Nteto ni shingi atongoria ngima marachwaga ite na tigiti ya UDA ni mwonanite kurega kwiganirwa kwao ni mpumi na kwambiriria kurungama mari antu kiumbe Njeru Ndwiga augite riu wega achwa gitigia useneta Embu ari muntu kiumbe nuntu ate gwitikane na mpumi cia ithurano inini cia UDA ritomwanekio Muchiri na Nteto tariria. Seneta wa kaunti ya Embu ni Njeru Ndwiga ni utangasite ati akarugama giti wa giki kithurano kinene kia mweri wa kanana ari ta independent candidate. Ino ni vuva yake gusindwa thiini wa nominations ya kiama kia UDA na iria arauga itiari ciama na waragania. Tigiti ya giti gia seneta kiama kia UDA yasindirwe ni David Kariuki uria gwa kavinda gaka niwe munini wa gavana thiini wa kaunti ino. Timu yakwa ni irekarire nthi na yeciria ni twagirirwe ni gucoka wakuo ringi twivecane kwi andu a Embu ringi na tigiti ya independent. Tore turonire ithurano ino cia UDA iravitukire ni kuronekire na andu a Embu na tetu muno tondu ithurano ino wana akoro kiama ni kirevaririti kuthondeka ithurano mwisho ritina koro cia ithurano they were shambolic na guku andu engi matina thurana na kinya kura kwingi ndeto cia gwicuriria kura ira nyingi muno guku kundu kwingi. Na varia Njeru Ndwiga aravoya ekari a kaunti ya Embu gutigirira ati mweri wa kanana masagura atongoria aria mari na kioneki gia gutwara kaunti ya Embu na mbere no ati tikuroria kiama kiria mutongoria ari. Tukwenda kuria andu a Embu marorie wega tukithi kuthurana twenda kuthura atongoria aria o mangivota kuruta maina agenda ya Embu. Tiandu tondu mundu no auka no athitukana kure aida tubesha na mbia icio no kinya turagia na cio kuraira uma.
Wa uguo kuri na muyuthi uramenyekana ta Peter Mwangi uria uracakaika vuva ya kwithira ritwa riake ritiari iratathi riria gwikia kura ria ambunge agicigo mbunge kiamberi etherero. Kiramakirie muno ni gukorwo ni ndarihire kiama ni ndirathire ndira follow all the due processes, lakini muthenya wa gwikia kura ndirakorire kinya ritwa riakwa kana mbica hatire handu ri ballot-ini. Yet ni ndirahuthirie mahinda maingi muno guthie gwetha kura, guthie kwariria andu aitu, pia kususpend maundu maria ingirekire wakati ucio. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Nteto ni shingi Jabani Doris Makutho mururirie wa gite kia MCA kachiona tigiti ya mbas ne umirite gukana Nteto ire gutambua ni murugani wa we Vitalis Mudhomi ati onire tigiti ya mbas na njira ya mchorio kana mulango wa nyuma agitetera augite one tigiti ino nontu niwe wari na thingati engi na kogukanya kau ni kawe Dennis Mugendi gatariri. Jabani Doris Makutho ni mwari wa kimumwe kiribarea bakuromba giti kia MCA wandini ya Kachio Igembe South. Tusujene na weta shiringi nkambene kenda kuigwa masokyo jawe kumani na muruiri agwitwa Vitalis Mudhomi kumwanda magi ati aerwe tigiti ya kiama kia mbasi ni atongiria bakio areo munini wa ngavana Titus Ntochio na bangi na njira cia nkunku ni magi barea mona kariba kwa ni sususi orongo tigiti weta Doris aerwe kumani na maoni ja akaribe bongwa kuga niwe bakwenda kwena muruiri onge lalamika ati indombera kwewa tiketi ya bus kokilokira mantu yatekweleweka onikambue maoni nyara yathithikire kumana kiri akariba akachio niyo yonekere ati oni Doris nindi mbere ebange bonde ninimburi kwewa tiketi eye babo binga na Doris ibawe mapema ni obwa abagwibwa tebare the weta pagenda za parapanda na wanga zijui peta batumira murango nyuma anga mbuima ngavana kenda ba tiketi ya magege mbasi tiketi ba to we bana nji tu ngwana ndo maoni ya yo ge bana ka chondi ponde ba gu ma ka chio ba nga gu re ba ire ba prove Doris na go buela no opinion sitare secreto ka jan to sio Doris ba tu ire na yo tiketi no ndo to kwa na mwari weto ote nkoronjiro wa ote vya si ari bora ko batino ndo imware no ndo to kwa na to mwale ito to ko silai masilai ya siari na nye community atu twetikirire kwa mwari witwa Doris gitiki nonto mwana mwari ne daito kuolelia no ina kia nantu na kine to kuona kinya to amukulukia ka MCA atutethia patu na beto baba mami misiba form 4 atwandikithiria wa council ndakacia to cia bigi asi sponsor kuyukia bigi watengwisio na itorolelia to na Doris no kufa katuri ya thina nonto ba maternity lakini to na nonto Doris ni mwana mwari no mwankae wetekiu kenda saindi yange kuruitikare thina tumwa yao irikiri Vitalis na rwiri bangi bati utambia musheneni untuba ugwa wa kolalamika ata ticket karingirwe mbisa yora kwe wethere ugeta kiamene we karibishawa no bwiri koringwa mbisa lakini ndenda kuwa uringwa mbisa tuko kumaanisha ukunekerwa ticket. Nteto cia Weru ni ati utemo chuje jwa gitikia MCA jwa kiama kia mbasi jukathithika akachio na bomu ari uju Jabani Doris Makutho niwe agokiria bendere yakio kithurano nikijite so baeta bagithuga iria Doris rietwa ibe yagiani na getha bere ndegura nontu ulelo gumagira stolen field no mwanga ka face your opponent so wagumagiani ni amatoka Dennis Mugendi Weru Weekendi wandini ya Kachio Igembe South County ya Meru. Hau ni boto kurekeria Nteto cia Weru cia muthenya wa umuthi ni wega nuntu wakona kanya na kurumira Nteto cietu ithirwa na utuko umwega mbitagwa Christine Wanjeru mwananirie wetu wa mathithi utuko umuthi ni Maureen Kome.